ole tungtuma chuan hotel thil dang lam thleng chhuichhuah theilo som te chanchin kan ngai thla ho don ani hotel le khol buk thlena sang a hian thil thleng mak tak tak le danglam tak tak atam hle a ramchang kang le khopuya pianga anasa zual ni na langbok tunlai hian hotel a tual tha kidnap le in ngai sakte chu thil thleng tlang lon ani towa film khurangai khop mai foreign le namdang te omna phei chuan film khurangai le zual hle ni chutinga thil thleng a chuan atitu chhuichhuah a har sa to viau mai thina chung chhuichhuah theilo zinga som te chu kan ngai thla ho don ani somna the murder of Corporal Maoma Ridings kumsang hazakwa somni pasari tanga somthum pakhat inkar Maoma Ridings se chu Warm Spring Infantile Paralysis Foundation Georgia physical therapist na thoka khati layan damlo engkol lar tak pakhat chu US President Franklin Delano Roosevelt ania ani zengrin na wanga engkol ania Roosevelt a hian Ridings se chu nurse thokho zinga amirin berani nge ni kumsom vela liam nu in indo pui panhina lo thlenga riding si chu women's army kora corporalin athok chove ta a August ni somni pakwa sang hazko somli pathuma kumsom thum baneu pa riding si chu Camp Atterbury Edinburgh Indiana an posa ana to dana hian ha tho ni le ol ni bi ka om wangin ana tho zot chuan tlailama Indiana State Khopuiber Indiana Police a Claypool Hotel lamma panta chumitlai dari advela hotel housekeeper chu riding si omna hotel room a avalut chule riding si chu sarok deu thoina khuma alo letreng maya whisky bottle ke manga kuthak le ngai sakni na lang ruma chuan sen somli paruk cheu muania chu a hotel bill tur potling silo chu wangin chutia thatu chu ru nia ngai ani riding si ruang an mu ma dar kar thum khan riding si vur petura kal bellboy chuan riding sin kongka lo khona aisa lo lak lai chuan nu pakhat samdum thomna duma in thuam khuma thu amu thu alo report to nge ni army lam la Indiana police ten na satakin chui dun vakma se nu pakhat samdum thomna duma in bel chu tungai ni tang ti chui chhuah thei ani ta chuang lova kheisu azuzi zo taringot mai ni pakuana the disappearance of Claudia Kircho mai sang nei khan Claudia chuan former travel guides New York assistant editor na thoka inti limpa forming business sila Cuba zina Jamaica lama phele tur ho zinga teltir venia amaro chu Cuba rama lu chu alo phaltak lo wangin New York lama let le turin thona ticket an book le ta chu achua Claudia le writer dang pakhat te chu cham khot la in beach resort Negrila an theulo nu fuala writer dang te khan Claudia le na tu ticket po chu meni somni pasaria an lo book sak vek to na in Claudia chon hunrei lo te chu ka om nu fual ve ringe atini Claudia mu ngom bedroom chu bicha portable radio kenga kalve lai live gatin an mu khani cholkar khat nu po Claudia ho thei tak silowa chuan achum ten resort chu an be popta ti chuan resort staff ten athlena room an check vela abung role thomno le passport chu alo lom veka mase bicha awak velan mu laya a portable radio ken le khati laya thomno chu a om lo thungani resort a om lai khan Claudia le bar khak tu Anthony Granaka anin betra thin riau nge ni Claudia bo nu ni khata liam khan Anthony an dam lo ngai soin an ha tho na mun na kola nili laya cholani thunai tu te chon Antonia an han endika aka nunglama chuan Claudia samzai an hu tatlat mai chumai ba ka sarzok po in Claudia rim a hretlat bokani mase engemaw chena khang evidence ka om mase thunai tu te chon grana chu tual that tu emo rubo tu emo ni thein an ring tlat lova abodan chiang hriat thei ani talova mu ani thei taloni the Biltmore Hotel huntings kumsang khazakwa somni borvel khan Thomas Fetty Wall satha in lar mu thu hi New York an soi fo maya Biltmore Hotel kora gable sa thlengun takania himlo bolna hun le casino chanchin chu ti tam berani thin March nili sangas ko somni pakwa Fetty le hotel manager Eddie Wilson chu thlona an chuanga anu casino chung lai tak maya chuan Wilson an silai point Fetty chu akap hlum ta der mai ni mase Wilson chu tul tha case in man ani chuang lova official te athama ani chong Cuba laman tlan chiat tir dei mai ni Biltmore Hotel hi tun thlengin Coral Gables sa alading nge ni thlan mu fo maya tul tha tu mana shemani talauka Fetty tharawin a hol leya hotel a shan pha ni ta in an ring ta fur mai ni akum te liam nuin hotel a lifa chuang ta chu mak takin live chuan 13 floor a chho pui fo maya mak anti thin le nge ni 13 floor hi Fetty thlen thin na lai ani
adam lai pokhan festival sakha aler ve hlea nula lom ve ta kan ni pokhan ni mana hotela nula mel thathleng ke muin in lara ching viau ni in an soi bokani tum khat po nu pa hi li fan suanga chong lina lon tum ania masen rin lo lu tukin chong som palina liv chuna hruai chhota dei mai ni anu jok liv kong khara tanga a pen chu rolin kong khara in khara an pa jok chu liv chuan noilama chuk pui le dei thungani an soi zel danin anu chon rimak tak tak a hria sigar zu khurim te po room ruak lam tangin anam bokani chubaka fedi tharau khan president bill clinton atin zone le nia soi alom to thin bok tipan nei lain president chu chong som pathumna thlenga football khel en tumani mase tv chu chiang thai der lawa sapten an en sakpo in chelai ong mi abok si lo chumi tumson tv chu ama in on off pop zel mai ni in an soini pasarina the mother of Effie McDonald tual thatu lar tak pakhat chu Boston Strangler ania kumsang hazare somruk vel khan Bostona mai chia som pathum lai thatoa Boston Strangler mi than nun bel chu January sang hazakwa somruk pali khan ania ti chuan Strangler chu anua albadi salvo ani ti hriat chuania chumikum October thla chuan man ani tani mase chuti an mana tonga thakhat ora chuan Strangleran mi a tha thin dananga in thana chu New England regiona tual thana dang a thleng le tatlat maile kumsom nga pali upa Effie McDonald chu puan thle fel na thokin hotel pakhat Bangor house an ti an chora ama hi Bangor mai ni a cheng ani bok March ni som pari sang ko somruk panga jingkara McDonald chu na thokin akala an mu tom chu chunan mu khani tani tailaman mu tak lowa chuan a thopuite po an ring hlel don thut thut tamai ni in hi nuwa pon thle fel tu dangan chorve thau hotel chong thumna wa chho chuan le McDonald ruang ruak veka lo om han mutani alan na tangin nylon stocking manga ve lumani main an voshepa an pong sual bokani chuwangin mitam tak chuan he a thina room pi ka hian mi khol an thlentir taloni McDonald thi dan le ama a Strangleran mi alo tha dan su a in ang viau taknangin tual thatu thumhun an niloti an threchuak ta thuaya mase kuma ve nual hnuin case boy puitu te zinga detective pakhatin rin hlela nei thu a pong ta thut maile chuta mi rin hlel pa chu tual thana thlen lai khan mi khol ani ve thawa chong hnoilama kal mu alo ni ngeng hia mase police lamin evidence siang takan mutlat silova kumsom nga liam po in chhuichhuah thai ani talo zel mai ni parukna the disappearance of Jessica Kinsey December ni somni paruk kumsang hasgo somko panga khan kumsom pali upa Jessica Kinsey chu an khuwa thian te in Missouri leng turania mase Jessica chu abialpa kumsom ni pathuma upa Jimmy Hopkins ana kalpui khania abialpa chon arukin motor khaltu a thian pa Mark Henderson hena Niagara Falls lama shroide turin Srila hi in nei du wangani Jimmy an Mark hena Jessica ya rai thu po Srila mase Mark chon an tlan lai chuan Jessica ya ngoi renga atumbur chu amuru thau mai chumi sanchon $in Indiana an thlenga makero room shana riek thung makachuna room pi alama kutin thlak thom ni om takashia belchian to mawakal chu a thian pa Jimmy chuan abial nu Jessica nena section man wanga thomna de umai ani thu lo hrila atuk jing amma ka har chuan akar chu lo om tami alowa Jessica le Jimmy chun lo om to lo bokani karni nu amma ka kar chu Compton California mu ani tadaya thatam fe nu Jimmy lo lang le hlol mai mase bula Jessica yom ve taloni Jimmy hi Compton bula ice cream parlor thok thrin ani Windia station Jimmy le Jessica te chanchin police te soinena in miltak meche pakhat kal dunan mu thu an soya police in hanan zo chuan Jimmy and Jessica chu Mexican mi keponan an tlandun dei thu hrilani tin anwathlan na tur om deu hotel address po police su hril boka mase chu soimun chu om tlat siloni Jessica chu te phai chuan an fanu chu athi nin an ngai to ni anu April ni som pani sang ni pariata Jimmy anu puye ka phluma ama point ka phlum ngala Jessica bo tak te chan sheber tu tura rin chuan mola liam ve tak si chuan chhuichhuah thai ni talo ani pangana the mysterious suicide of Jeffrey Daniel November ni som kumsang hasakwa somkwa pasari khan kumsom thung vela upa ni om takhi Super 8 Motel Aiken South Carolina a thlenga ithum chung omman popea mase amma ero tu ti ain soi chiang du lo thung chumi janson pizza ordera aruman va petur chu achang le tami alova do not disturb ti chinchina sign po akongka lo da thlap reng ani chuta thu injek chu
anho thil thlenga mo kapur lawang ti ni ni thum nuwa chupa chu aruma badruma chuan thi nan mutani mani thata puan ani na a ain tha da ne ro puan zar ani tlat lo thungani anti depressants bottle pani monia mase alabella lawin potler ve ve tlat sia chupa chon tunge ni ti a thu ple ti chiang ani chuwang investigation point ma son theilowa tunge ni ti le engtia thinge ti chu zona chhuichhuah theilo ani hlen ta ni Palina The Disappearance of Cameron Remer September ni som ni pakua kumsang ni som pakhat khan kumsom ni pakua upak Cameron Remer chu a in Encinitas California tangna kalchuaka business trip naya San Francisco lama kalania Fairmont Hotela avatlenga chukhupuya chuan marijuana business a buai puilai zobel zel tura thlakar vel cham tumania October ni ruk tlai lama Remer thinte jinga pakhat Arizona omsuan Remaran hena tangin phone call danglam takadonga Remaran an thian pa hena chuan a hotel thlenman pek sakaron dilani a thian pa chon niemole tina Remar chun aril ru thlak le thuta rena tur mun dang a hriat thu hril le ta dei mai ni chuta thil chiang taka langta chu Remaran khamizan khan fermona zu inin a rui hlea hotel atangin chok turati ani ta hialani a chu main Remar chun a bek vele thil dang ta chu nakina lamle ati na kalsanta a ni tum nuwa chuan hotela avakal le ngeya chuta in thuam dan chu amak ta khop mai a phai kho king po ain ang tamia lo le Remar chu a bek la chok lo bok chuna chok le ta deya hei an mu nang non ber ni ta ni abo thu report ani nuin a bek an han hong chu medical marijuana bur somruk le dollar sing thumalo amani Remar kha bipolar disorder nei ania chu wangin kha ahar satna thunun nan khan damdo eji kha ngai thin reng ani abo thu report ani nuin voi tam tak Remar ani om tak thurbem buma San Francisco awak vel mu thin ania chu wang chuan ril rulama chian lona nei thin nia rin na te pawma abo chan chu hriat thei ani ta lo ni pathumna The Huntings of La Posada kumsang khazakwa somthum pani khan Santa Fe rama ekar rukvela zau chu La Posada di Santa Fe Resort and Spa asiamania New Mexico State Capitala Historic Hotel tam tak zinga pakhat alo ni tani La Posada Hotel hi chhong thumania Victorian Mansion style saknin sub house ti ni hei tun ma lo lu ve to tu te mi ho satak chung ko minga phu ani hei ni kum sang khazare somriat pani khan milar tak Abraham stapan chen na na lo mang to thina Abraham le anu pui July chu Santa Fe chanchin bua phei chuan an langmun thin leya fa po pasari lai nei ni masen fa pari na chu apian lima thia July na sun leya ril rulama har sana nei pha ta hialani fadang nei hlei thei tak lo china phei chuan a in khung sanga ama ina ruma ril rulama har sana nei nin a om ta chat maya atopa me ni sompali kumsang khazariat somkwa parukhan kumsam nga pani mi ni na boral tani anode staff house hotel an siam tak khan tunma July bedroom ni thin kha hotel room janhi somnga parukani ta a chu room a chona thla sang thin ni nan soi an hu ma sakber chu kumsang khazko somsari pakwa khan ania hotel thok pakhatin room janhi somnga parukati file line July step angchi chu ide uroi na huwa room janhi somnga paruka hian midang dang pon thla an hu fawa ria kan om lo zana po thom ang thetlat zelni hotel operator point line om to mi asilo kha kharuma phone om po kha call tu omangin ading photi report ani chu room sa chu thla an hu na mun ani lova dining room ate pon hu thina chura tanga glass in nol chokte pon lama thli to si lovin bati chit lai chu in chunga chuan clean a chem hlum tlat thrin ani panina The Abduction of Dennis Clinton kumsang hazakwa somruk panga khan Chelsea le Dorothy Reynolds itenu pa chuan Great Plains Motel Kansas City Missouri an enkola July ni saria antu te pani kumkomi Dennis Clinton ni le anau mai cheno pangte chu motela anbola kar khat chung om ve turin an kalchok veta atuk jingdan hi lenin somni vela front office bel rin Dorothy chu ati har lol maya papakatian thlena tu room ruak ala omem ti zota asilai phortutin poisa dil tani Dorothy laulu tukjon dollar zanhi somli paruka peya chupa chon nunglama bedroom a lupui ngala apasal Chelsea po mana Dorothy nenan pani chuan thilban tepin a phur beta misol chu atlan bota nian hriat chuan engmoti tin an tal chuak vele theita masen tunu Dennis chu alo botel ta dei mai ni khatian boy level khan Dennis chu khuma
office atanga metar thum le ka hla amu hil bor kha ni sia police le FBI lampo in Dennis le arubo tu chuan zong na sa hlea an beidong ti der to ni mase September sangas ko somruk pasari khan Sundance yoming bularam noya mishing ru mu ania an endik chuan Dennis Clinton ni ru alo ni reng mai ni athi chani hriat chu thai ani talowa atha tu po chhuichhuah ani talo ni pakhat na The Disappearance of Joseph Joyce Edwards. Joseph achukum somni panga upa African American ania Samruk Motel Vidalia Louisiana a bungro thiervel tun hathokania July ni sompani kumsang ko somruk panga khan Joseph achu ni dang ang thowin motel a chuan dan pa ngai angin hathokina kal lea mase bauta dei mai ni chumi za chuan bowling eliminazorin feride khobul loka police car hriat chian lovin Joseph car hnuk lai mu thu reporta anu dewa car lansan nei tu omlo chu bowling alley parking lot a mu ani le ta ni car chunga chuan thi sana kai nuaya mase Joseph car ro ani tlat lo ni Joseph ka Civil Rights Act of 1964 pasani tanga ni som nu bo kha nia chuti hunai chu vidiali a chin thliar na na satwang lai takani mio wangin ngai rot nain Joseph ka tha ni an ring hlea Ku Klux Klan hovin an that ni an ring tabera FBI investigator te poin Joseph ka triple K hovin an hol he thin ti thu telamin an thresui le sel bokani thutang ne wa chuan Joseph kan mingo nula det puin mingo nula a tho pui te po kis alo tum fo to thina an tha pha ta niang ti ten oma chubaka Joseph chu chekina khai nia an ngai sa anung chungin vun an lip saka luyan paita nia soiten ombok kumsang ni som pathuma Department of Justice one mi pasari lai arin helta minga puanga chumi te chu triple K mi le sawe kan nia anjinga pali te phei chu police officer an ni mase thu chiang omlo wangin an chhuah le hloma investigation po khar ania Joseph abodan chu chhuichhuah lovin a om hlen ta ni